Ceca kivna na Anastasiju i Veljka. Šokirala priznanjem. Zbog njih sam izgubila pravo na privatnost. Jedna stvar je dovodi do ludila. Pevačica ističe da je izborom profesije izgubila pravo na privatnost. Ceca Ražnjatović ističe da je zbog sina Veljka i ćerke Anastasije izgubila privatnost i u svoja 4 zida. Gde izlazi, s kim se viđa i kako provodi vreme, svi bi željeli da znaju, a pevačica ističe da je izborom profesije izgubila pravo na privatnost. Kada se bavite javnim poslom, morate na početku karijere da se oprostite od privatnosti. Zato se najslađe nasmejem kada pojedinci kažu: znate, ne dam nikome svoj privatan život. Ma nemoj. Nije pitanje da li daješ ili ne. Niko te i ne pita. Pitanje je da li ti nekoga zanimaš. Pa da nekoga zanimaš, ta neka privatnost itekako biti bila istaknuta u javnosti, rekla je Ceca Ražnjatović za domaće medije. Ja sam shvatila da nemam pravo na privatan život. Godina sam se borila sa priznanjem na sebi da nemam privatan život. Nemam više ni svoja 4 zida za privatnost, jer su se pojavile mreže, pa su onda moja deca počele da stavljaju slike. Svaki ćošak naše kuće i da to vednaš odmah objavljuju. Tako da sam shvatila da je nemoguće sačuvati privatnost ako ste javna ličnost. Podsjećanja radi. Ceca Ražnjatović suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koje je uz savete lekara tretirala i uspjela da reši.